Lisica je najrasprostranjeniji i najbrojniji sitni predator Evrope, prisutan u svim lovištima Srbije. Posljednjih decenija šakal je sve brojniji i postaje sve prisutan u našim lovištima. Kune zlatice, a pogotovo kune belice, su također veoma brojne i njihovo brojno stanje blago raste iz godine u godinu. I divlje mačke su veoma brojne u većini naših lovišta. Lov na lisice i šakale sa psima gonićima pruža lovcima najveće zadovoljstvo. Psi više od pola sata uporno gone pokrenutu divljač, a to je lisica, koja je spas potražila u šumi. Lisica je konačno dolijala. U velikom gustišu psi su pokrenuli šakala. Vrhunski obučeni psi su uslov za uspešan lov. Lov je završen i lovci se okupljaju na zbornom mestu. U lovištu Salaš stručno osoblje se priprema za lov za stranog lovca na kune i divlje mačke uz pomoć posebno obučenih pasa različitih rasa, gonića i jamara. Uzbuđeno oglašavanje pasa znači da su osjetili sveže mirisne tragove divljači. Sledi provera. Divljač ipak nije bila prisutna i ide se dalje i napuštene vikendice su pogodne za boravak sitnih predatora. Divljač je prisutna na ovom tavanu i treba je naterati da izađe na nišan lovcu. Ovaj lov je konačno krunisan odstrelom krupnog primerka divlje mačke. Lov se nastavlja. Evo je! Evo je! Tako je uz pomoć obučenih pasa ovaj lovni dan na kune i divlje mačke za stranog lovca zaista uspešno završen.